tuan-tuan nak kitab Hana. Ya, jadi kitabnya tuan pegah-pegah ada yang kena sampaikan oleh Abu Buno, jadah yang kena ujuk oleh Abu. Tapi Buno rugo mak Hana na terima ngode ke peju. Hana na kun ka kamu terima. Ya. Pergi ya. Anda tak dengar? Ya, bukannya lu pujuk ilung segala. Mana ku naizin don bi tarikat. Alhamdulillah lung termasuk orang yang paling awal ke bidin. Liabu lung untuk bi tarikat juga. Ya, mana kisah haji. Lung loncok tarikat bahabu bak 6 Ramadan. 6 Ramadan. Tinggal lun bak 6 Ramadan loncok tarikat. Nah padu-padu bro lung dayan. Hana rame. Segala gebi tarikat liabu ke kamu nekun liabu. Alhamdulillah don orang loncok tarikat bak lun tuan. Muafakat menurut lung cok tarikat bak gurai lung bak Abi Hanafiyah. Yang di Samalanga. Abi Hanafiyah gebi izin ke lun bi tarikat ke go. Maka uronyo drone cok tarikat balun lung pijazah tarikat ke rona dan lung pidin bak rona untuk nabi tarikat ke orang lain. Nyan faktor kebetulan muafakat dengan Abu cok ijazah tarikat. Kemudian ada tempat-tempat yang Allah kehendaki oleh Abu tempat yang Abu berhalangan bak tempat bi tarikat ne yo jak lon tuan. Kadang na lon tuan jak dengan kujunet ote jak tiga ini yang ya bi tarikat bak tempat yang Abu berhalangan. Maka insya-Allah lon tuannya lumpu baru pu yang kan keun Abu Buno kadang berhalangan keud. Jadi yang pertama ilmu nyo tak pegah-pegah karena jam katelat. Pertama tarikatnya geken tarikat Syattariyah. Syattari. Ya, Syattariyah Zahiriyah. Tarikat Syattariyah Zahiriyah, tarikat ratib la ilaha illallah. Karena kebangun tarikatnya oleh Syekh Asy-Syattari, ya, maka geken dengan Syattariyah. Kemudian ratib la ilaha illallah lagi zahiriyah, yaitu kita meratib dengan nafi dan isbat. Nafi la ilaha, isbat illallah. La ilaha illallah nyan inan na nafi na isbat. Tuhan yang tak penafi, Tuhan yang kan Allah. Tuhan yang tak penafi, Tuhan yang kan Allah. Tuhan yang tak tersebut, Tuhan Allah. Mana Tuhan yang berhak disembah yang kan Allah? Hana. Hananya pun ngenta pegah hana pun mah hana rawai. Hana rawai. Mami hana rawai ku pusi na pegah hana. Ada na pegah hana ada na pegah hana ke hana asyik. Mana? Yang tak pun nafi hana, yang tak pegah hana, Tuhan yang diwahamna. Li lafai draw lafai ilahun. Karena la ilaha, ilahanyan lafai ilahun. Lafai nakirah, mana ilahun la ma'budah bil haq. Tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya. Jadi lafai ilahun lafai nakirah. Lafai nakirahnya diberi faedah ke umum. Nak lafai nakirah lafai ke sirau tapi sirau hana tahu. Rajulun takun nyan sirau ragam. Tapi jid mengentang-entang kadang ragamnya, kadang ragam je. Itim jid kelele rajulun. Jid kena kirah, jid bawaham, jid kelele urang. Walau sirau rajulun yang tawak mufrad, tapi bawaham jid kelele. Maka ilahun takun nyan lidraw lafat ditim tang-tang jid tang-tang lele Tuhan. Jid menan waham. Maka waham yang jid le nyan ke, yang sang-sang jid ke le nyan ke, yang tak pernah fi kita yang la ilaha, hana Tuhan yang dipikir sang-sang kena, yang kan Tuhan Allah, yang na Tuhan yang berhak disembah tok Tuhan Allah.
Maka dalam kata la ilaha hanaruh Allah yang tak penafi. Karena yang penafi Tuhan yang kan Allah. Tuhan Allah hana tak penafi. Karena demikian menyeureng gekun wate tak pintat. La ilaha kra takwa. Hantruk le ba illallah. Na mukmin ganyan okun. Ban saboh mukmin. La ilaha kena takwa kemeningai hantuk li illallah nyan tetap urang nyan mukmin pakai mukmin la ilaha hana Tuhan yang kan Allah. Tuhan Allah hana kepegahkan. Tuhan Allah hana kepegahana. Maka lam nafi na isbat. Maka isbat yang na lam nafinya ke yang kepelahe sebab ke illallah. Mereka la ilaha onang sagai ka meninggai ke hantuk le ba illallah yang tetap na sebut lam nafiyan. Tapi hanalah baru keun gepelahe wate keun illallah. Ya yang baik mantang katakeun onang sagai hana Tuhan nyan yang salah. Tapi rencanakeun truk la hana Tuhan yang na Allah kecuali Allah. Tapi hantuk keun gede tetap nyan tengku na sebut Allah di sini mukmin kan yang la ilaha illallah orang takun mak butedang ba'la namat tedang la ilaha tedang lam jalalah lepat tedang la ilaha illallah yan la ilaha illallah inan berhati-hati le urang yang getashil hamzahnya berbunyi ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi hamzah ka berbunyi ya nyo salah kibanci tak pastikan ya tak pastikan hamzah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah bertedang ba la bertedang ba ila la ilaha la ilaha illallah. La nafi tedeng, la ba ilaha tedeng, lam jalalah Allah juga tedeng. Yan ka oh takun pakai ban tarik dari dari ujung anak hati pukul ujung dada tapi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha truk bau tak illallah Allah beratwi karena ratna kuati yang sekhanas berlemah jin iblis sekhanas ya latih takun pakai ban orang takunnya tak sebut tak ikrar dengan lidah tak pun tak baca dengan lidah tak ikrar dengan hati tak sebut makna karena Nabi dia pegah man qala la ilaha illallah wa madda lamaha wa faraga qalbu wa khalasa qalbuhu wa faraga ma'nahu wa faraga qalbu ammakna siwahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ghufira lahu arba'atu alafin minal kabair. Barang kaso yang gekeun la ilaha illallah gepedang ba'la la ilaha illallah kemudian ikhlas hatinya karena Allah semata karena Allah dan kosong ate bak makna yang kan makna la ilaha illallah lamate kekeun la ma'buda bil haq illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya latih kanyan la ma'buda bil haq illallah tiada Tuhan yang disembah sebenarnya kecuali Allah yang latih mak pasau yang baik kadang-kadang dikeun lidah semut disambut di hati yang gebampun peribeboh dosa rai ya ka jadi baik lale tekunyan baik abah dikeun di merati dengan dah print di ya kero dah print tika kero le dah merati habis di kang ngomik ke dah print baik menan jadi berfokus hati dengan lidah yang la ilaha illallah yang
sertuh ge tak baca lih sembahyang maghrib, sertuh ge lih sembahyang isya, sertuh ge lih sembahyang subuh. Nyo ya ada yang ke tarikat lebih kenjut paling tidak sertuh ge lih maghrib, sertuh ge lih isya, sertuh ge lih sembahyang subuh. Kadang nasibuk han seberempat ke lih maghrib ne tamah lih isya. Kadang ba isya dalam perjalanan han seberempat ke ne tamah ba subuh. Maksudnya tak upayakan tiru semalam baik kurang ratib, yang ratib muntarikat leher tu ke tiru semalam 10 hurau leher baik, 10 bulan leher tu baik, 10 tahun leher tu 60 ribai, 100 ribai ke tak baca ratib la ilaha illallah 32 ataupun bukan 32 nyan ke pegah nyan ura kiamat tengah getanggung oleh Allah dengan segala tanggungjawab dengan makhluk gepelepah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nafah ganyan je ke penawa. Abe batapak ke je ke penawa. Nyampan ke pegah li abu. Yang kerja tengku yang menyertai rajah ia balage ba uru yang kalau letipnya ngan nafah ngan je ke penawa. Kenang ia nafah kedanya je ke ubat. Tunggu sekalian yang dimulakan Allah. Nyan her tu ge maghrib sertu, isya sertu, di sebuah sertu. Kemudian ta habis ta baca sertu ge tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi ilahi anta maqsudi beantal ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya ilahi ya Tuhanku anta maqsudi engkaulah ya aku maksud wa ridhaka matlubi ridha engkau ya aku tuntut a'tini mahabbataka berikan aku yaitu rahmat kekasih kasih sayang ron ya Allah wa ma'rifatak dan ma'rifah ron ya Allah. Yang kalih tak baca sertuh ke. Kemudian tak baca Fatihah mak. Ya, perhatikan. Baca Fatihah 3 teruk ke gure yang tempat tajuk bai'an menyebunuh ke abu. Kiban tak baca Fatihah ila hadrati man ajazani. Kepada hadirat siman yang telah mengijazahkan aku akaidin tarikat dan kepada usulihi wa furuhi al-Fatihah. Ila hadrati man ajazani hazit tariqata wa usulihi wa furuhi al-Fatihah. Ya so urung ijazah kepada kedaya bunuh Abu Haji Usman bin Ali. Ya yang kenan ijazah tarikat. Ni ijazah Fatihah 3 teruk. Kemudian serga teruk kepada Abu yang tak baca Fatihah lam summa ila arwahi ahli silsilati wa usulihi wa furuhi al-Fatihah. Kemudian tak baca Fatihah kepada ahli silsilah dan kepada usulnya wa usulihim wa furuhihim. Ataupun wa usulihi wa furuhi ta'atah tapu damir ba ahli yang usulih wa furuhi keluarganya dan furu-furunya semuanya al-Fatihah. So ahli silsilah yaitu tarikat gure demi gure. Abu Lucok ba Abi Hanafiyah sama langa. Abi Hanafiyah ba gure alam truk gede ba sahabat Nabi, truk ba Abu Bakar, truk gede ba saina sahabat-sahabat Nabi dan truk ba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba Jibril dan ba Allah Subhanahu wa taala. Nyakeun ahli silsilah 3 truk. Jadi yang katanya mentau meratib dengan tarikat mak gedaya kami ikat lagi rujak lang seput yan lung kieng lung mikat talo ba kieng ron kedu kelam jadi ike jo naimum ho lang tajak yan tak serta imum tapi han sesat mak lagi rujak lang seput ke pakai talo ke mak tikre yang dia urung nang gebi tarikat ladung na talo yan naija putih ke bulimul ke ikat yan namenan tapi malah uronyo kak lagi nanyo hana pupu monde kampo mak numratib tertuh ge habis ratib nutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin birahmatillahi wa karamihi ilahi anta maqsudi wa ridha kama tulubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Lehnya ta baca Fatihah. Truk pertama ta baca Fatihah ke guraya bi tarikat. Cara takun ila hadrati man ajazani. Ataupun bahasa Aceh kepada gurelun yang kagak ijazah tarikat nyawa kelun tarikat Catariyah Al-Fatihah. Ya yang mihajid bahasa Arab. Kabeh Fatihah terus baca lam Fatihah terus kepada ahli silsilah tarikat. Yan wa ila arwahi ahli silsilah wa usulihi wa furuhi Al-Fatihah. Kalihnya baca terus Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Summa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Baca Fatihah, kita yang lego awal ke gure lego dukur doa ke Nabi. Ya, kejauh gure wasilah untuk pak Nabi. Gure perantara untuk pak Nabi. Perlah katanya ke Nabi. Ngan Nabi truk ba Allah. Perlah katanya Allah ilahi anta maksudi bunuh. Tapi jalan truk ba Allah ngan Nabi. Untuk truk ba Nabi perlah dalam jalan-jalan yang lain, yaitu gurei ya. Maka gurelah ya ta baca tarikat pun gede muqtadi pun punyo nya tahiriyahnya nyan ngan gurei truk ba Nabi ngan Nabi truk ba Allah Subhanahu wa taala. Nyan mak. Kemudian dalam tarikat yaitu Samadiyah. Ya, tarikat Samadiyah ya nyo penjelasan tu dak pegah bahawa dia lain urangnya mentang dua ulang dia kata pada kabeh tuan kun nasrul idron mak li ayah mandum kalon tuan terima lu ulang pu yang kana kun li abu buno. Astaghfirullahal azim. Kun. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Tiga-tiga aja. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil Ka'bati qiblata, wa bil Ka'bati qiblata, wa bi syaikhi syaikha, wa bi syaikhi syaikha, wa bil muslimina wal muslimat, وبالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إخوانا إخوانا. Ulun Tuan Tengku Tarmizi bin Muhammad Judul.
ada nama Abu di Kota Grung, Abu Haji Usman bin Ali, mengulang tarekat yang kami ijazah li Abu. Pertama tarekat Syattariyah, yang kedua tarekat Samadiyah, dengan segala tata cara pengamalannya dan segala kelebihan dan fadilat-fadilatnya. Ka ulun tuan ijazah tarekat Syattariyah dan tarekat Samadiyah dengan segala tata cara pengamalan dan fadilat-fadilatnya kepada kaum mak dan kaum ayah mandum. Alhamdulillah, semoga kita yang mandum bermusabah dengan jaringan Abu di Kota Grung dalam sabah silsilah tarekat, bersambung gure ke gure sampai tu Pak Nabi, tu Pak Malaikat Jibril, butuh Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi insyaallah jika dia lain, di kesempatan yang lain akan kita sempurnakan di mana yang tidak jelas, ya, tata cara pengamalan akan disampaikan kembali. Ya, demikianlah.